chỉ bay lệ vek ule man ni lok khan USin missile man tlom nei cheu atum thu te kan soya Patriot interceptor missile man to tak thlak na tur US sian ngai tu mek thu te le ram hausa US tan meu po rei tak chung missile man to man cheu cheu chu alo ti chi ozong lo mai ani ti thu te kan soi to a tuna India po hian missile man tlom le tha aron on ve tan ta ni India hian supersonic target star anti mai program hi anei sa de hrim hrima he program noya hian melma missile ang tak kha an siama chu Indian Air Defense System te en chinana mantura anti ani a melma missile ni phung sang an han nei tira chu tatang chuan chumi lakalowin ven dan te aka thlak dan tur te chumi missile melma missile ang taka an siam chu injirna mantur ti na ni Indian Air Force le Army te chuan star hian melma be na missile ina nei tur anei vek ti in andu tariau mayane India hian star pangai kha a modify vaka ati danglam vak ti na ni chu te chuan star tactical star ti chidang deuh asiam chhota meka melma air defense system chai boina na ka chua teu po ui om lo tura duan ani don ani star hi aeronautical development establishment ADE le defense research and development laboratory DRDL te thok dun siam kha ani a tuna chuan DRDO chuan private company te nen an siam danglama modify a siam chu teu lam hi an on ta ani star hi a chi sang a oma a thlo chak zong po ain ang lo then kha chu relate ni le a chan ve a thlok thei ten ni lan then chu relate thum ve lai te po in an thlok theia tin an thlo thui zong te po then chu kilometer som nga panga ten ni lan a then a thlok thui ho ro chu kilometer za som sari panga lai te po an ni boka a thlo san thei zong po then chu lei bulok meter za ve lek te ni line a then chu kilometer som ve la sang te ani hol hlomani BrahMos ang thawin true stage system propulsion anei rewa alon snan hian solid booster rocket motor kan ti ang chi kha manga a cruise stage a liquid fuel ramjet LFRJ amang bokani tuifin riat chung fit som pani vel leka sang te thlokin sea skimming missile angina khosa theya fit sing thum vel atanga ron thlok thla in high altitude attack lakalowin ven dan zirnan te an mang boka zigzag poina thlok thayani thareu ngotang tunlai supersonic anti-ship missile le cruise missile ni phungte hi anei ve vek boxi ani target missile ani awangin active radar seeker anei lova athlo dan tur chu duan lok sa pre-programmed ani thin thungani akong dik taka azo theina na pui tu poimo em mai micro electromechanical system amang boka tin athlo dan lo vil na le a course lo thlak keu theina tur fiber optic gyroscope anei tel don bokane BrahMos missile hi ato em mai pakhat siam chuak tur hian cheng vai bel che som thum pali atanga som li vel senanga ya a hau tak khopani star ti pakhat siam na ne ro chuan cheng vai bel che som panga atanga som ni vel chau angai do na chu tani a sum safe na thatak ani do na ni chu om je a chuan star ti pani le BrahMos pakhat man en tluk ang vel ti na ni a BrahMos pakhat siam na aya star ti pani an siam thei zel don ti na ni star hi warhead pai tirin a guidance te po ti changtlun belin a range te anti thui bela missile man tlom thazeta achuak don ta ani India chuan Tejas le fighter danga mantir te aril ruk ut to ani Israel po in Sparrow family missile ho khu injirnan an manga antinan Scud B ka thlak zirnan Black Sparrow an manga Scud C le Scud D ka thlak zirnan Blue Sparrow an mang boka Sahab 3 te le MRBM dangte ka thlak zirnan Silver Sparrow an mang boka atul huna indo na tak taka an mang le mai thina Hezbollah ho chutnan po an mang meka India po in hetiang lam hi a on veta ani taber mai star hi air to air te surface to air te le long range skimming cruise missile te achang chho thei mek bokani target atana an siam hetia missile tak taka an let chho hi mason na lom om tak chu ani phot mai kan lo soi ve fo to pakhat kha ataka lo chang don ta a chu Vietnamin India le Russia siam kan missile chuan vor BrahMos supersonic missile
alei don chian thu hi ani he deal hi cheng vai bel che sanga zariat huvel turani a India Defence Secretary Rajesh Kumar Singh chuan India le Vietnam in BrahMos deal an nei thu hi nem ngetani Vietnam hian BrahMos battery pathum atanga panga vel aleyanga at azat tak hi cheng taka soi alani lo Vietnam chuan Philippines sang thawin tuipui kam ve nan ati ani Philippines hi BrahMos leima saber tu ani a kum sang ni som ni pani a inrem na ziakin dollar maktado izathum som sari panga manhu battery pathum aleya missile sengzan nge alei riatani che lo kum sang ni som ni palia India chuan a batch masaber chu Indian Air Force thlonalian Boeing C-17 Globemaster 3 mangin Philippines Marine Corps te nena ahan pe a nikuma cargo ship mangin pani na anhan pele a pathum na ero hi chu an la pelo dewani Philippines sian battery dang pani leile tumin India bemek bokani BrahMos system pakhat hian launcher pani radar le command and control center akeng tel zelani Philippines sian darbi le Python missile mang Israel siam Spot le South Korea siam Kaifa 50 PH Fighting Eagle light combat aircraft tepo an nei sa ani India hian BrahMos chungchanga India le Indonesia in biak na chu a mor an bok don nai to ti mai ni somthunga khan an lo soi to boka Indonesia hian dollar maktado izali somnga manvel le du nin riatani a deal an je tak tak huna ladang lam thei tepo ani ome Indonesia hian US le Norway siam na sams true Turkey nen an siam dun trisula tepo an nei nge ani BrahMos chungchang hi soibel thuak ta ila Russia kutsuak P-800 Onyx be chana siam ani a Onyx hi anti-ship cruise missile ni in ramdanga hral turbik a export variant chu P-800 ia khont anti ani propulsion chini amanga ka chu tantirin solid propellant booster rocket motor amanga anua air breathing ramjet engine in aron thlak ani guidance lama inertial navigation system le satellite navigation system ate amanga active radar seeker apai boka a guidance hi fire and forget anti angkhani a chi sang omin India hian boruak tuipuile leatangin akap chuak thei vekani BrahMos pangai hian kilometer zathum vela thui akap pha a BrahMos ER anti mai extended range sian kilometer zali vela kap phak thunga kilometer zariat kap phachi po an enchin mek zelani atele azang deuh BrahMos next gen anti mai kilometer zanhi som kwa vel kap phatur po an siam mek bokani tuna hian BrahMos True siam tumna meka BrahMos True hi an siam puitling thayani chuan relate sari atanga relate riat vela chakathlok thei turani anga at ka thuizong po kilometer sang kha zanga vela ani ang amai ro chu BrahMos True siam chungchanga hian technology transfer tele thildang engam omo boina neu oma wangin tuna hi chuan delay in omri mekani India in ngana poimo khovel in India riat pha ve na missile thale rin tlak em chu BrahMos hi ani tuna kan ngai thlak tak kha pu Freddy VL siam azia kani a ngai thatu ten ngai no min ti le ngai kan bai se ni ngai thatu zong te hun nuam tak mang tur le hlim taka hun mang turin du sakna kan hlan le veka che u